सल बनी इसराइल तपोसु का दबनी इसराइलना कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना सुना वर्कु मुंगाती ता नेमतु नहकारहकाराम वमन युबद्दिल नेमतल्लाह अचाची बदल कर अल्लाह नेमत पना शुक्र है मिन बाद मा जाअतु पसायना शिदल रागली फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब यकीनन अल्लाह ताला सख्त ज़ावर कौन के ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया डोली करेशे काफिरान द पारा जन दुनियावी वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू देवजना मस्खरी की दी बमुमिनान पूरे वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा आकसान चल्लान यरकवी दिन भविष्यति द क़यामत पर वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब अल्लाह रुज़ी वर की चालच वाड़ी बेंदाज़े कान अन्नास उम्मतन वाहिदा वो खलक मखकिरासी और डला पैमान इख्तिलाफ गुज़ी वबअसल्लाहु अन्नबीना मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन नरोले गल अल्लाह तआला पैगंबरान ज़ीर वर कौनकी और यर वर कौनकी वअंज़ल माहुमुल किताब बिल हक़ अनाज़िल करदाई सरा किताबुना वहक़ सरा लियहकुम बैन अन्नास फी मुख्तलफू फी दीर पाराच फैसलों की रा किताब पमिन दखल को की पाए खबरों की शरीफा एक इख्तिलाफ करे रहे वमख्तलफ फीही इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु इख्तिलाफ न करे पर हक़ के मगर आए कसानों चवर करे शोर किताब मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात पस रायन शिरागलूदी तवाज़ेह हुक्मुना बग़यम बैनहुम दवजिद ज़दैनात कौलना कोरने दरीके फहदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू न हिदायत वर्क अल्लाह ताला ईमान वाला होता लिमख्तलफू फी यासिसशी इख्तिलाफ करो खल्क़ बाए के मिनल हक़ जा हक़ दे बिज़नी बख़बल हुक्म वल्लाहु यहदी मन यशाअु इला सिरातिम मुस्तक़ीम अल्लाह ताला रसई चरचु वाली ने मिलारे तरफ दाम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना आया गुमान को तासो दाखिल बशे जन्नत दावलना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम और हाल तरोसन दिरागली तास्त वाक़िआत दाए कसानो शतिरशी सासुन मखके मस्सतहुमुल बासाउ वज़र्रा रसीदिलु आगीता तकलीफुन द माल और मरजुन द बदन वज़ुल्ज़िलु अजरक़ोलिशु बड़ेरो तकलीफुन हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू माहु तर्दी चवैल बरसूल कसान चीमान रावड़ो दा मरगरत्या के मता नसरुल्लाह कल बैद अल्लाह मदद अला इन्न नसरुल्लाह क़रीब जवाब राए खबर से यकीनन अल्लाह मदद दे निज़े यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून तपोस की दिस्ताना चिसशे दी खर्च की कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैर तौर तो आया सुमरज खर्च करे तासो हलाल माल फलिल वालिदैन वल अक़रबीन नवर कवे मूर अपलाता अख़पलवान तो वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील और यतीमानो मिस्किनानो मुसाफिर होता वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम और सच्ची कवे तासो खामल यकीनन अल्लाह पाए पोए दे कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वहुवा कुरहुल लकुम फरशे पता सुबाने क़िताल और हालदार चिदा बदकारी तासुता वासान तकरहु शयअन वहुवा खैरुल लकुम और केदीशी चिबत गणी तासु योशे और गबता और ज़बारा फ़ैदा मनवी वासान तुहिब्बु शयअन वहुवा शर्रुल लकुम और केदीशी ख़ुख़वाए बतासु योसी ज़गबतासु लरबदवी वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून अल्लाह पुईगी पारसो तासु न पुई गए यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह तपोस की दिस्ताना पवार मेशु द हुरमत की द जंग कोलो न पाए की कुल क़ितालुन फ़ी कबीर
تو اے جنگ کول پمیش د حرمت کی خوغٹ گناہ دے وصدن عن سبیل اللہ لیکن من کول خلق د اللہ دلارے وکفر بی کفر کول پا اللہ والمسجد الحرام وخلق من کول د مسجد حرامنا واخراج اہلہ من او استلاح د مسجد حرام داغینا اکبر عند اللہ داو غٹ گناہ ندی بنی اللہ والفتنة اکبر من القتل او شرک والنم دیر غٹ گناہ دے دا قتلنا ولا يزالون يقاتلونكم ومشي دا کافران جنگون بکی تاو سرام حتی يردوكم عن دینکم دید پارا چو گرزی تاسو لستاسو دا دین اسلام نائے نستتاو کوسی برشیم ومن يرتد منكم عن دینه قصو کوڑ استاسونا دخبل دین اسلامنا فیمت وهو کافر و مرش بدا سے حال کی کافرین فاولائک حبطت اعمالهم ندا کسان بربادی ددی عملنا فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت وارو کے اولائک اصحاب النار و دا کسان اوروالدین ہم فیہا خالدون دیو پائے کے ہمیشہیم ان الذين آمنوا والذين هاجروا یقینا کسان چی مان راوڑیا کسان چی ہجرت کرے وجاہدوا و جہاد کرے فی سبیل اللہ دو چتوالی دین اللہ دبارا اولئک یرجون رحمت اللہ دا کسان امید دے اساتی دا اللہ دا خاص رحمت واللہ غفور الرحیم اللہ بخنک ان کے رحم کا ان کے دے یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کی دیستانا پواد شراب و جوارے کے قل فیہما اسم کبیر تو بدی کی پیدا کی گناہون الویم ومنافع للناس ونفع بکشت خلق لرام واسمہما اکبر من نفعہما وگناہون چدین پیدا کیا خڑیر غٹ دی ددید نفعنا ویسألونک ماذا ينفقون اور تپوس کی دیستانا د سمر نہ خرچ کی دی قل اللہ فاویا خرچ کو د زیاتینا کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغس وذات کی اللہ تعالی تخبل حکمنو لعلکم تتفکرون دید پارا چ تاسو پائے کے فکرم کوئے فی الدنیا والآخرہ فکرو کے پبارد دنیا و آخرت کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَتَفُوسْ کی دِسَانَ پوارد یتیمانوں کی قُلْ اصلاح لهم خیر تو اصلاح دا پارا دا یتیمانوں بہتر کار دیں وَإِن تُخَالِطُوا موکتاسو گڑن کو ددی سرد مال فَإِخْوَانُكُمْ نُسْتَاسُرُونَ دِيم وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِمِ واللہ تعالیٰ پی جنیا شالران چھ فساد کو ان کی بدی گڑن سران داغ چانا چی اصلاح کی بدی گڑن سرام ولو شاء اللہ لعنتکم وکا اللہ غوخ دے تاسبان بیغر تکلیف یخویم ان اللہ عزیز حکیم یقین اللہ ضرور حکمت والا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا اور نکام کو اے دا مشرک و خضو سرا تردیش ایمان روڑی ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکان او خام خاوین زائے چھ معاہدی غردا دا مشرکی اصلنا اگر کو لو عجبتکم اگر کتاسو تعجب کیا شیم پا مالو پا خائص ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنون او پا نکام اور کہ اخبلی لون خوین دے مشرکان سروتا تردی پوریش ایمان روڑی ولا عبد مؤمن خیر من مشرکن او خام خائے عمر معاہد غردے دا مشرک ذاتنا ولو عجبکم اگر کتعجب کیا شی تاسو پا مالو پا خائص اولائک یدعون الى النار دا مشرکان بلن کئی وورتا واللہ یدعو الى الجنہ واللہ تعالی بلن کئی جنتا والمغفرت و بخشش دا گناونتا بذنی پخبل حکمنو ویبین آیاتی للناس او بیانی اللہ اخبر احکام خلق تعالی لعلہم یتذکرون دید پارا شدی نصیحت تخلیم ویسألونک عن المحیض اور تپوس کی دیستانا پوارد زیر حیث کے
قل هو اذن تو آغا زید مرض دے فاعتزلوا النساء فی المحیض نو ڈڑا کوئے زنانوں نا پا زید حیض کی ولا تقربوهن حتى يطهرن امنی ذکر گئے دی تا تردی پوری شری پاکشی فیضا تطہرن نکل شری خپاکشی فاتوهن نرات للکوئے دی تا من حیث امرکم اللہ پدا سے طریقہ ہے اللہ تعالی خود نہ کرے ان اللہ يحب التوابین و يحب المتطہرین یقینا اللہ تعالی امین کئی دیر توبہ کو ان کو سلام امین کئی زان پاک ساتھ ان کو سلام نساؤکم حرث لکم بیبیان استاسو زید کروند استاسو دے فاتو حرثکم انا شئتم نورات للکوئے زید کروند دیتا پکم طریقہ شستاسو خخویم وقدموا لانفسکم خمخ کے اولے گئے سینیت دپار فیض اخبلو واتقوا اللہ یرکوئے دا اللہنا وعلموا انکم ملاقون ایقین کوئے چتا صبح اللہ سر مخامخ کی گئے وبشر المؤمنین وزیر ورکاد دیر خوشالو مومنانو تام ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم امگر ذیتا سنم دا اللہ تعالی نخاد پاد دیر قسم نستاسو ان تبروا وتتقوا اسن چیزان من قیدنے کے کولو تقوا کولو وتصلحوا بین الناس و اصلاح کولنا پمند خلقو کے واللہ سمیع علیم اللہ تعالی سوری پار سپوئے دے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننیسی اللہ تعالی تاسو پا بے ارادے سرا پا قسم نستاسو کے ولیکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم ولیکن نسی تاسو پاگے قسم چی کسب کری چی قصد کری زرون استاسو واللہ غفور حلیم واللہ تعالی بخن کون کے صبر کون کے دے للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر دپار دائے کسانو چی پا قسم سرزان جدا کی دخپلو بیبیانونا انتظار کول دیئے سلورو میشتو فَإِن فَاؤُوا نُكَدِي وَرُغَرْ زِيدَلْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَقِينًا لَا بَخَنَ كَوْن کے رحم کون کے دے وَإِنْ الطلاق وَكَدِي قَسْقَ وَدَ طلاق وَرْكُولُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِينًا لَا سَوْرِي پارس پوئے دے والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وطلاق شوی زنانا چحیز والوی او بالغم ویم او حمل نئی انتظار وکی پخپل زانون بانی در حیزان ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن او حلال ندی دی لرا چپٹ ساتی ہوا چ پیدا کری اللہ تعالی دای په بشدانے کے ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر ایمان لری دی بالله پر رسنے وبعولتهن حق بردهن في ذلك اخواندان دی دیر لائق دی واپس دی پدغ مدد عدت کے ان رادو اصلاح کا اراد لرید اصلاح کولو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د پار د زانو حق ندیم پشانت دائے چ پدیبانے ہم حق ندیم بشرعی طریقہ وللرجال علیہن درجہ او د پار د نارینو پدیبانے اونچت درجہ دام واللہ عزیز حکیم اللہ رے زور اور حکمت والدیم الطلاق مرتان اغ طلاق شعین رسو واپسی کی دوکرت دیم فامساکم بمعروف نبیا ساتل زنان دی پخ طریقہ او تصریحم بإحسان یا رخصتی دا پخیست طریقہ ولا يحل لكم ان تاخذوا ان دی حلال تاصل خاندانو چی واخلے مما آتیتموهن شئن داغ مالنا چی ورکڑی تاسو بی بیان تسشے الا یخاف لا یقیما حدود اللہ مگر کہ یرکی داخذ خاون چی پابندی نشی کو لے دید اللہ دا پھولو فین خفتم کہ یرگے تاسو اے حاکمانو
اللہ یقیم حدود اللہ چی پابندی نشی کو لے دا خز خاوند اللہ دا پولو فلا جناح علیہما فی مفتدت بے نشد گناہ پدے خز خاوند پاغمال کی چی بدلا دا کی دا خز پائے سر دخبل داننا تلک حدود اللہ فلا تعتدوا داد اللہ پولی دی مقرر شین ددین تجاوز مکوئے ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون او کشا تیرے دلکر اللہ لا پولنا ندا کسانم دی ظالمان دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد او کدی خاون طلاق ور کدی لردریم نحلالی گی دلرا پس دینا حتی تنکح زوجا غیران تردیچ نکاو کی دبل خاون سرام فإن طلقها فلا جناح علیہما وکدا دویم خاون ولا طلاق ورکی نشد گناہ پا مخی خاون دو خزام ان یتراجع چی اوبل توگرزی پا نکاح کولو ان ظننا یقیما حدود اللہ کہ خیال ساتی چی پابندی بکید اللہ دا پولو وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون او داد اللہ پولی دی مقرر شویم بیان کی قوم دا پارای چی سپوئے لریم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کلچے طلاق ور کہتا سو خذتا رجعی طلاق او نزدی شئی اخبل نیٹے دے دتا فامسکوهن بمعروف نبیائی ساری کے غیل را پخ طریقہ او صرحوهن بمعروف یا رخصت کے غیل را پخ طریقہ ولا تمسکوهن ضرارا خمی سارای دی لرا دا پار دا ضرر کولو لتعتدوا دے پاراش دا حد نور تیر شے ومن یفعل ذالک فقد ظلم نفسا او کشا داکارو کو ظلم کو پخبل زان ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا او منی سید اللہ آیتنا ٹوخی کڑی شیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ایادوید اللہ انعامات پتا سبانے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ خاص کردہ نعمت چنازل کرے بتاسو چ قرآن دے او حدیث دے یعظکم بی تاسواز در کئی بدے واتقوا اللہ یرکوید اللہنا وعالموا ان اللہ بکل شئین علیم ویقین کوئے اللہ پارسی زمانے پوئے دے